Asa bangori uko nindo kadibyo chiko na matanggali ka bangori Michael. Koko kilabi naka. Iyo, Andra, babu. Gori nga yuko na numuyan. Gori. B-A-B-U. Ada ba na kayu talengori na linganikot. Also, nida rabinaka na tomatekede sa barong chiko nongonongo. Yan rabinaka doon singa binaka rode rede chiko. Baka nandakai na nugo text message sa lang chiko mengo na girl sabi boli panapiu. Oy! So be boli watermelon talanga. Yan rabinaka be kunin red ko. Sala bondo chiko may nambasi but iyo sa serek chuno na boli nongonongo baka lala chiko rede chiko nongunsala nambasi. Iyo? Baleta elevo na ngonebuli sa chiko sa serek chiko nongonongo. So gito rakabi chiko rongo da chiko na kachi rakabi sa on chiko mo. Sponsored by Vodafone. Vodafone Kachi. Vodafone. Very good. Au sabi babu kinabina nakataki na Vodafone. Yeah. What Kelly na go. Why you want to thank the Vodafone? Baleta they give me free recharge. Wait. I think they give me yours too. Abonga na Ben melong may sanong They gave you recharge card, and they gave my recharge card to you too. And where is the recharge? Are is already in the phone. What I gonna do? Carry the card. Sala ko may sa duro tarang ayan niya. Saya tali ni kila na ngonongo kakeve technology. Iyo, technology. Galogalogy, na phenology, na system ecology. Mala lebuna na mo business. Customers they sa order nga may na mo messenger. Michael ira text nga may ngonongo na business sa mga. Iyo. Reda man na recho kaya iliu tamatan tong girimay. Yeah. Dedication Michael ker bola man na na serengo ndo na ker kito ker sere o timati o ananini o pinini o kla daga chuko na beba no ai ibiti. So purini so ambulimbani girimay na. Iya. Dona na nongo ira text nga may. Kandi na sese. Dina. Nanu mo competition wa ko rongo de chuko ko tugo na text my. Ela ba nataro ni kuha. Ni ko sa singin do na taro baka ko sa chiko na office. Ko sarawa pakita bindo na binsisipin ko na office shout. Oh! Office shout sponsored by Crest is best. Kakailan na office na? Ay, kakailan office may duguri boso. At sa ko bat na kaya na office shout. May kali pamadala na office shout. Ada ka ba na ba? Office shout baka ko na vale ni taka ko me texta kana yada ni namdo vale ni taka. Kuya ora ni enta talaga no office may na public convenience. Ko sarawa enta ba sa singira wini babu. Balada. Pata ko taka igere. Are taka ibe. Yaw siguro so miyaw. Awala ko nga may bidang anong minutes awala ko sini ko ba mamangi o ko. At ako bat na tabang ko na draki sa lago tungo na batang-bata. Iyo. Da may complaint chukubi yung doon na nunggo boy. Yeah. Boy. Kwe na complain ang babu iduriti ke volta ke ko sabi la. Volte kiyaw. Sengay. Kwe volta ki meloni na nunggo ko nunggo staff. Oy, no Mustaf. Melen. Kau sa duri chiku ke sa boleh tagi meleni na pineapple. Gay complain ko ni sa batang-bata. Iya. Batang-bata Sibia. Pango what can I do? Dara na jacket nunggo nandraki batang-bata sa ala ko chiku. Iko memarui ko nga. Right bat kini, ha? Right. Gay bang ko mata itumba sa batang-bata. Lo mani vale batang-bata. O duri chiku batang-bata. Ko ula ko vale. Na lepo ni bata-bata ko sini lauri reda na kango. Sininggar ko tarabango sa yali baleta sa bata-bata. Oi. Ba onge bango ko dun rubi ko sa ngada ba iko binakata. Me ubangara na kango me kilana bono chiko na na kango. Tamata si pasisi lawi ko. Iya. Matanggali talo na kachuwe au. Niko vaksimata le serious do se viwali chiko. Abango pati pole ko bi ko meu ko durlo mani public convenience.
Siya nga na may kaili na nongon-nongon na reso-reso ya lisarang na ban na lebon ni bata-bata. Ko nga ko sa kanal chicken ko me sa spell tekinada na me sa BAKU. Ay. Nay yar. Tumto aure yan. BAKU ha. But anyway, may kaili pinakabaka lebu dong anong kire-kire ko ibisimberi lako. Iya. Tamu ate chico bakala la iko na reda rando mona sa pizza ona. Iyo. Levo ni kono. Alam mo na po sa mga digital nga tabuti chico nang genga ono po sa tama. Esa nga sindrawa. Sigara. Kere play man na song old song go long time I hear that song. Wait, babu. Na babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? Sera da ba